smo v samostanu v Dečani na Kosovu, enem od redkih spomenikov, ki so ostali. Z nami je oče Sava, ki je pravzaprav velik skrbnik te kulturne dediščine na Kosovu, ne glede na to, komu pripada. On je vojno preživel v tem okolju, torej v samostanu, in pomagal ljudem različnih narodnosti, ne glede na to, odkot so prišli, Albancem, Srbom in tako naprej. Samostan sam je šel skozi težke čase, pa morda začnimo s tem. Otac Savo, kako ste vi proživjeli taj rat ovdje? Pa sigurno, to je bilo jedno teško iskustvo. Ja sam već ovdje od 1992. godine, tako da se sjećam i tog perioda i pre rata i porasta tenzija. Mi smo pokušavali da, koliko je god moguće, da svojim saopštenjima i stavovima sprečimo eskalaciju sukoba. Nažalost, ona se desila i mi smo ovde u manastiru svo vreme ostali. Dakle, hvala Bogu, manastir nije pretrpeo za vreme rata nikakvu štetu, ali smo gledali da pomognemo ljudima i imali smo jednu organizovanu i humanitarnu pomoć uz pomoć jedne američke pravoslavne organizacije, IOCC, a takođe smo i mi sami kao manastir pružali utočište za ljude različitih nacionalnosti. Prosto u ratu nema nacionalnosti, ima ljudi koji stradaju i mi smo, dakle, pružili utočište i za oko 200 kosovskih Albanaca ovde koji su našli utočište i koji su ostali do dolaska snaga NATO-a. Onda imali smo posebno i na samom početku rata, ali i posle rata isto tako jedan broj Srba koji su se sklonili i našli utočište, pa imali smo jedan broj Roma odmah posle rata koji su takođe imali vrlo teške trenutke, pa su oni posle evakuisani i posle su dalje uz pomoć međunarodnih institucija su im je obezbeđen smeštaj. Tako da smo gledali da pomognemo svima. To je jedno teško iskustvo, rat je zaista nešto što ne može nikako da donese dobro i ostavlja teške rane, ali se trudimo koliko je moguće da gledamo unapred i da se sva ta iskušenja i svi ti problemi prevaziđu i da budemo tu ipak oni koji će doprineti uspostavljanju nekih boljih odnosa među ljudima. Da, vi ste tu zapravo zaštitili, teško je doći do manastira, tu su snaga KFOR-a, Albanci, vidjeli smo što je interesantno. Da, Albanci iz Albanije, da. Da, Albanci iz Albanije, to sam mislio. Kako je, ako pogledamo situaciju, ovu situaciju što ste opisali kroz spomenike, kako je sa spomenicima, jer Albanci recimo tvrde da je bilo uništeno više od 200 i više, još više brojka se nabrajaju, njihovih spomenika koji su zapravo i vizantijski, srednjevjekovni i tako dalje. Sa srpske strane znamo i isto dosta toga je bilo uništeno. Kako je sa tom zaštitom danas? Mislim uopšte svu baštinu Kosova koja je zaista velika i impozantna. Morao bih odmah da kažem da je zaista, kao što je poznato u jugoslovenskim ratovima, je uništeno dosta kulturnih i verskih objekata na svim stranama, negde više, negde manje, kako se gde dešavalo. Takođe je uništeno i što se tiče dela baštine koje je vezano za istoriju kosovskih Albanaca, to su isključivo džamije. Dakle, nema ni jedan vizantijski spomenika, po mom saznanju, ni jedne katoličke crkve na Kosovu da je uništena za vreme rata, a posebno ne posle rata. Što se tiče srpskih pravoslavnih crkava, to su naše srednjovekovne crkve iz vremena Nemanjića. Dakle, jednostavno one su preživele vrlo teške trenutke. Jedan broj je uništen u toku rata od strane takozvane oslobodilačke vojske Kosova, a najveći broj je uništen posle rata ili oštećen, po našoj dokumentaciji i fotografijama koje imamo, je 150 objekata preživelo različite nivoje štete, gde je najviše uništeno i oštećeno od tih 150 objekata u velikim neredima kosovskih Albanaca 2004. godine, kada je uništeno samo za 2 dana ili zapaljeno ili oštećeno teško
35 verskih objekata, od kojih je samo jedan deo obnovljen, od tih 150 ukupno, a rađeno je uz pomoć Saveta Evrope. Dakle, u 2004. godine uništene su sve praktično srednjovekovne crkve na Kosovu i prema tome, u Prizrenu, i mi smo uspeli to da obnovimo. I tako da nas jako zbunjuje kada kosovski Albanci govore da su uništovane njihove crkve, jer zapravo sve crkve koje su uništene na Kosovu su uništene od strane kosovskih Albanaca. Srbi nisu uništavali crkve. Nažalost, žao nam je što su stradale neke džamije, ali one su sve obnovljene, one su stradale za vreme rata i šta više, sagrađene su desetine, ako ne i stotine novih. Međutim, nažalost, naše mnoge crkve i dalje stoje u ruševinama. I to je nešto što je neprihvatljivo. To je pokušaj zapravo jednog menjanja kulturnog, istorijskog pejzaža ovoga prostora, kako bi se on predstavio autentično albanskim. Dakle, ili da se naše crkve potpuno unište, što je bio prvobitno pokušaj, a pošto je KFOR zaštitio Srpsku pravoslavnu crkvu i naše svetinje, manastir Dečani je i dalje pod zaštitom KFOR-a, jer je 4 puta napadan oružano. Dakle, ovaj manastir je napadan od strane kosovskih Albanaca, ekstremnih, dakle ne običnih ljudi. 4 puta posle rata KFOR je zaštitio, i tako da je jako važno da je na neki način taj proces stao. Međutim, imamo proces negiranja identiteta, istorijskog revizionizma i tako dalje. I uvek postavljam pitanje. Ako su ovo albanske crkve, a po mom mišljenju crkva je dom Božiji i on je za sve ljude, ali zna se koga je gradio i zna se istorija svakog objekta, zašto oni koji tvrde da su to njihove crkve, zašto su uništavali te crkve i zašto se tako odnose prema tim crkvama da međunarodna zajednica mora da ih štiti od njih? Dakle, oni su zaštićeni od kosovskih Albanaca, a ne od opasnosti od Srba. Jer to su srpske pravoslavne crkve i vekovima se tako i koriste, ali su otvorene, i ja uvek kažem, otvorene su za sve kosovske Albance, za sve ljude dobre volje. Mi ovdje imamo i mnogo stranaca i posetilaca i one su crkve i na Kosovu, važne su za sve građane Kosova, važne su za sve ljude. Ovdje imamo i posetioce i rimokatolike, i iz Azije, i muslimane, i mnoge iz Albanije, i druge. I svi su oni dobrodošli i želimo da kulturna baština bude pre svega i evropska i svetska kulturna baština, ali nikako ne može da dođe do menjanja identiteta, jer to je jedan način uništavanja istorije, istorijskog revizionizma koji vodi ka jednom kulturocidu i uništavanju jedne kulturne, duhovne tradicije koja ovde vekovima postoji. Zato mora da postoji poštovanje i onda ćemo imati i normalni zajednički život. Znači, ako to shvaćam dobro, kosovska država, jer to je država, dobro, ona je sad onako ili tako ili onako priznata, kosovska država nije spremna to prihvatiti kao kulturnu baštinu, nego to tretira kao neki vjerski objekat koji je nešto tuđe u sadašnjoj slici država kao što je nastala. Pa situacija je vrlo kompleksna, ali moramo se ipak osloniti na ono što stoji u kosovskom zakonu i ustavima, u ustavu, dakle, koji su donešeni nakon Ahtisarijevog plana i saglasnosti kosovskih samoproglašenih vlasti da jednostavno primenjuju modele Ahtisarijevog plana u svom zakonodavstvu. I Evropska unija je aktivno radila na tome da se dobar deo tih principa iz Ahtisarijevog plana prenese u zakonodavstvo, i još mnogo toga nije preneseno, ali dosta jeste. Dakle, pominje se Srpska pravoslavna crkva, apsolutno, dakle, ne može niko da osporava identitet ovih svetinja i crkava i manastira, ne samo zbog brojne dokumentacije na raznim jezicima i što je dostupno danas svuda po internetu, nego i zbog toga što to stoji tako i u kosovskim zakonima, postoji zaštićene zone, zna se jako dobro zašto postoje,
postoji prisustvo fora u Dečanima, zna se dobro zašto postoji i tako dalje. Međutim, što se tiče same kulturne baštine, to mi govorimo ne o kosovskoj kulturnoj baštini, jer kosovska kulturna baština je novi pojam. Dakle, kosovski Albanci su proglasili državu 2008. godine. Možemo govoriti o kulturnoj baštini na Kosovu, koja može biti i, dakle, srpska pravoslavna, islamska, albanska, osmanska, raznih drugih, imamo i šita, dakle, derviških grupa i njihovih tekija i tako dalje. Dakle, to je jedna raznolikost kulturne baštine. Imamo i kulturnu baštinu, naravno, iz vremena jugoslovenskog perioda i tako dalje i sve to. Dakle, sve su to različiti kulturni objekti i tako dalje. Mi nemamo nikakav problem da sarađujemo sa ljudima dobre volje i sarađivali smo oko obnove jednog broja naših svetinja i sa predstavnicima kosovskih institucija, dok su oni bili spremni da sarađuju i sa svojim kolegama iz Beograda isto tako. Međutim, nažalost, ne možemo da prihvatimo da kosovske institucije negiraju naš identitet, naše ime i da zapravo tobožnjom brigom o kulturnoj baštini žele da promene identitet toj baštini i zapravo da naprave jedan čisto etnički, albanski i kulturni prostor, kao da Srbi ovde nikad nisu živeli, kao da ovaj manastir koji je 700 godina star, za koga se zna da ga je podigao Sveti kralj Stefan Dečanski, jer ima povelja autentično sačuvana i ostalom brojni strani istoričari su pisali toliko o manastiru, više nego o celoj istoriji Kosova, dotadašnjoj, tako da jednostavno moram da kažem da je to apsolutno apsurdno i to otežava komunikaciju sa Kosovskim ministarstvom kulture, koje je dolaskom poslednje vlade na čelo Kosova, odnosi su jako pogoršani, dakle mi nemamo uopšte normalne odnose sa tim institucijama, dakle oni koriste jezik koji je apsolutno neprihvatljiv i ne poštuju sopstvene zakone, između kojih je odluka Ustavnog suda Kosova oko Dečanske zemlje, na kojoj kvinta, zapadne zemlje insistiraju, na kojoj insistira Evropska unija. Imamo takođe i stav Europa Nostre, koja je manastir Dečani uvrstila u jedan od 7 najugroženijih spomenika u Evropi pre 2 godine i oni su i prošle godine bili i dalje ostaju pri tome da postoje vrlo legitimni razlozi da je baština ugrožena. Nažalost, imamo jedan ozbiljan problem. Postoji mogućnost saradnje, ali saradnja mora da počiva na uvažavanju i posebnosti i specifičnosti, ali pre svega i zakona Kosova, koji vrlo jasno govore o tome šta Srpska pravoslavna crkva ima i koje ima prava i sve to, ali ako oni nas tako neće da priznaju, onda kako mi možemo priznati nešto kao ministarstvo i jednostavno priznati nekakve zakone i tako. Mi nismo politička institucija, želimo da sarađujemo sa svim dobrim ljudima, sa svim ljudima dobre volje i treba svi da budemo ponosni kulturnom baštinom koja je pre svega baština civilizacije, a ne političke grupe ili nekakve nacionalne ideologije ili nečega. Naravno, nekima smeta što postoji tako jako prisutno, simbolično prisustvo Srpske pravoslavne crkve i naroda na ovim prostorima. Međutim, to je istorijska činjenica i ne može se to sada promeniti time što će neko u ime političkih ideoloških razloga da to negira suprotno istorijskoj nauci. Dakle, imamo posete vizantologa kojima ne možemo da pričamo bajke i basne o kosovskim albanskim crkvama, kojih ovde na Kosovu nema. Postoje crkve na Kosovu, ali nema kosovskih albanskih crkava. Dakle, jednostavno, to je činjenica, jedna istorijska i faktualna činjenica, ali to ne negira kulturnu baštinu na Kosovu, već je čini šta više bogatijom, jer je ona raznovrsnija. Imamo taj diverzitet, dakle, različitost koja je bogatstvo, a ne negiranje nečije i tako. Dakle, kao što je u centralnoj Srbiji imamo i džamije, ne znam nije, imamo i crkve, imamo katoličke crkve i manastire i pravoslavne crkve i manastire i u ostalom imamo i druge objekte, ljudi koji nisu konkretno vezani za neku versku zajednicu i tako
Tako da je jako važno da se sa te strane posmatraju stvari, a ne da se to svodi na nivo ideologije i politike, jer u tom slučaju nemamo pravi pristup zaštiti ni kulturne ni duhovne baštine. A nama je važno da je ovo nisu samo kulturni objekti, ovo su živi manastiri, posebno kao Dečani, gde se živi 700 godina. Mi imamo turske dokumente iz početka 16. veka gde se govori, gde imamo dakle čitave korespondenciju o problemima sa kojima su se monasi suočavali i koje je tadašnja turska vlast rešavala, a da ne kažemo o izveštajima brojnih međunarodnih putopisaca u novije vreme, krajem 19. veka, Sir Arthur Evansa ili Mary Edith Durham i mnogih drugih, Gilferdinga iz Rusije sredinom 19. veka i mnogih drugih koji su ostavili vrlo značajne zapise, posebno u manastiru Visoki Dečan, ali i o Gračanici, Pećkoj patrijaršiji, koja je sedište naše crkve. Dakle, to je jako važno da su to živi manastiri i mesta liturgijska, dakle, mesta u kojima se moli Bogu, a koji nisu muzeji. Dakle, to je posebna specifičnost i mesta, naravno, koje su samodržive, gde mi imamo i poljoprivredu i stočarstvo, proizvodimo vino, rakiju i tako dalje, što je vrlo uobičajeno u katoličkim sredinama, gde takođe imamo manastire koji žive od toga. Dobro, još jedno pitanje koje je zapravo vezano. Mi smo, da tako kažem, djeca socijalizma i Jugoslavije. Taj period isto tako je izbrisan. Mislim, to nije samo specifika Kosova, to se događa i drugde. Na Kosovu su neki ostali od tih spomenika, ali isključivo zbog toga što ljudi nisu znali šta znači. Znači, to su nekako spomenici bez imena, pored kojih se prolazi. Inače, više manje su stvari uništene. Kako vi gledate na to, na taj period? Ipak je to dio naše istorije, volimo je ili ne volimo, ali na neki način tu je slično brisanje nekog historijskog događaja, pa i tu zapravo kosovska vlasti ne rade baš puno da se to učuva. Slažem se, jako je važno poštovati kulturnu baštinu, pa čak koliko god ona ideološki, politički ne odgovarala onima koji su trenutno sada na vlasti, ipak podignut je određen broj objekata koji su vezani za antifašističku borbu i oni su podignuti posle Drugog svjetskog rata. Mi danas vidimo jedan celokupan trend, ne samo na ovim prostorima, nego i širom istočne Evrope, gde dolazi do jednog istorijskog revizionizma, gde se ti objekti ili potpuno uništavaju, zapuštaju i stvara jedna nova ideologija, jedna nova ikonografija. Recimo, konkretno na Kosovu to su spomenici vođama UČK, dakle jedne, da kažem, organizacije koja je, da kažem, bila aktivna posebno u ratu na Kosovu 1999. godine. Isto tako, u istom stilu, dakle, stvaranje jednog novoga modela ispravnosti i tako. Moramo, naravno, biti vrlo jasni da treba napraviti jasnu razliku između onih spomenika kulture koji predstavljaju ipak neku svetsku kulturnu baštinu i nešto što je deo jednog istorijskog nasleđa, koje, po mom ličnom mišljenju, treba iz pijeteta prema onima koji su stradali, posebno ako je reč o nevinim žrtvama, potpuno ispoštovati i ne praviti od toga nikakvu idolatriju, ali jednostavno pokušaj brisanja, menjanja istorije jednostavno je nešto što je neprihvatljivo, ne vodi miru, nije u skladu sa evropskim principima i faktički je nemoguće, jer isuviše mnogo ima podataka danas dostupnih u javnosti koji ne mogu dopustiti da se istorija tako olako menja. Zato istoričari umesto ideologijom i pričama treba da se bave pre svega proučavanjem izvora sa više strana i da rade na tome da različitost ne bude prepreka da poštujemo nešto što pripada različitim zajednicama, jer u ostalom celokupna kulturna baština na svetu jeste nasleđe celoga ljudskog roda, a ne samo jednoga naroda. I zato je veoma važno da imamo jedan takav civilizovani pristup zaštiti kulturne baštine, a ne jedan ideološko-politički koji je usmeren ka
istorijskom revizionizmu, negiranju nečijih prava ili stvaranju nekih novih političkih mitova. Zato je važno da se održavaju i ti objekti isto tako, jer imamo primjera gde su i Srbi i Albanci zajedno učestvovali u borbi protiv nacizma i fašizma u Drugom svjetskom ratu. Nažalost, sada imamo drugi proces, a to je pokušaj obnove objekata kolaboracionista nacističkih koji se proglašavaju za kulturna dobra, za što je skoro nedavno reagovao i nemački ambasador u vezi kuće Džafera Deve u Mitrovici. Kuću sigurno treba obnoviti kao objekat, ali ne može se od nje praviti spomenik oslobodiocu, jer je reč o čoveku koji je odgovoran za brojne zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom u Drugom svjetskom ratu. Prema tome, veoma je važno da imamo jedan takav naučni, kulturni, istorijski pristup koji će biti inkluzivan, ali koji će poštovati prava svih. Jedan sugovornik nam je kazao jednu dosta interesantnu stvar u vezi ovih novih spomenika kojih zaista ima puno. Naravno, tu se sad ta ideologija bratstva i jedinstva zamijenila nekom nacionalnom ideologijom, ali uz to on kaže sa tim spomenicima, a čitao sam i neke stručne članke na tu temu, uz te nove spomenike zapravo briše se i onaj zločinački dio tih ljudi, ono što su uz taj, recimo, kosovski, da mu tako kažemo, oslobodilački rat ostvarili, tu ide za brisanje i nekih sasvim kriminalnih i sličnih stvari. Pa sigurno, znate, jako je teško dati istorijsku ocenu svake ličnosti i svakog pokreta, jer uvek postoje različite strane i pogledi, ali je veoma važno da se kulturni spomenici i bez obzira bili vezani oni za ovoga ili za onoga, ne koriste kao sredstvo istorijskog revizionizma u cilju rehabilitacije određenih ideologija koje su generalno u istoriji Evrope dakle prikazane kao negativne. Otac, hvala, Otac Sava, puno vam hvala za sve što ste nas primili i nadam se da će vaš rad uroditi plodove, da tako kažemo. Ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti da sačuvamo ovu bogatu baštinu svih ljudi na Kosovu, i jako mi je drago da mogu da kažem da imamo vrlo korektnu saradnju i sa islamskom zajednicom, i sa katoličkom crkvom na Kosovu, i sa jevrejskom zajednicom. Mi nemamo problema sa ljudima drugih vera, imamo problem isključivo sa ljudima koji koriste jedan ekstremni nacionalizam za političke svrhe. Ovo nije nikakav sukob između hrišćana i muslimana, nego pre svega sukob koji je zasnovan na jednom otrovnom nacionalizmu koji želi da promeni jednu strukturu prostora koji je upravo bogat zbog toga što je toliko raznolik i što imamo toliko bogatstvo različitih kulturnih, istorijskih tradicija koje treba da budu bogatstvo jednog naroda, a ne da idemo ka negiranju tog bogatstva. Hvala vam mnogo. I vama hvala.